Hey, freedom. Hey, freedom. Hey, freedom. Hey, freedom. Hey, freedom. Hey, freedom. Je suis sous les ordres de personne, en dehors de ceux de tout-puissant. C'est pour ça que peu de gens me raisonnent et que peu de choses me donnent des frissons. Je n'ai pas chauffé le vent de l'école, mais plutôt mes mains sous mon blouson. Ce n'est pas l'acné qui me désole, mais dormir dehors me donne des boutons. Ça fait un Yep, works out, bon, bon bar encore. le bonhomme a bientôt d'honneur, simule le bonheur, je ne fais pas m'aider. Et des gens bien sont venus m'aider. Souvent, oui, souvent. Oui, C'est une cigarette là, man. Works out à bon net. souvent. Oui. Yo, kon nou ap di sa la men, gon grog la, sa y fun moun men. E vwe men, moun koute mwen nou men. E fun nou kolon. Sa bon beli men, kostel men. Ye an ba la mpon ni jwe. Sa bon, sa bon. A papa, pa fin nan bas son gok sa nou men, e pa achete lot. Men bi ok jwe, debi man pull up, man vin avel men. Ok, respect. Nou wè misi ap vini la men, wabwete non wava. Son gen la men, kite gok la nou men, son gen misi. Ha? Kite gok la. A gen golon. Gen la men. Moti gok men, wabot wangi la, wabot men. E abat nek chita la li. Oui, mse kite men moti gok Yon la. wakon dosye misi mwen mbap ava. Pa bon, meten sou men nou, ki dosye misi. Yon kon dosye misi. Yon ba akot dam nan men. Ki dam? Dam an ba akap von manje ya. Watan yon kon dam an ba yote kasi kay li men. Men a wè, mte de bay sa a men. Epe se misi setan te yon ba akot gam yon kasi kay fiya waba. Ki sa? Mse de poutan mse a mse. Wad yon kon bay sa men. Jem kon si mse nan domen kon sa nan men. A he, mse, wè si tout moun sa. Se wè la vi mse. Pou le ka men, ban sak pousse misi fi aksyon sa ou, men kan men nou nan vie peyi. Vie peyi men. Non, vie peyi men. Pou le ka men, nou kote mda bral la men mou, debi lo kok la wap papa. Mese yo. Wè la mi sa mese. Yon nan mpou chita nega la mese, mpa men kon dosi nega chita nega mese. Ti ka di mari mlan son nega mese. Kep, mpa fes nan kon nou chita nen misi. Wala yon kon keman ale mese.